Assalamu alaikum. Ушул биздин Кызылбак фондунун мүчөлөрү жана Кызылбактан барып Москвада, Россияда бүтүн жерде иштеп жүргөн туугандарыбыз, досторубуз, акаларыбыз, үкелерибиз бардыгыңыздар. Мына ушул бүгүн сиздердин таказаңыздар боюнча Канса эжебизге Сайнозда ушул күн помощь сиздердин жардамыңыздарды, Оразанын күнүндө жардамыңыздарды алып келип тапшырып берип атабыз. Таказаңыздардан кутулабыз буюрса. Сиздердин тапканыңыздарга барака берсин. Кудайым ишиңиздерге ийгилик болсун. Баарыңыздар бала чакаңыздар менен катырып иштей бериңиздер. Ишиңиздер жеңил болсун, баракалуу болсун. Калган жерге отуруп, рахмат деп койсоңуз болот. Мен Темирова Канса Кызылбак айылында жашаймын. Ошо мага жардам берген кыргызстандык баардык балдарга чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Кызылбак айылдан. Мен ошондой эле ошо балдардын иштериге ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын, үй бүлөлөргө ынтымакчылык каалаймын. Балдарым бизге окшогон муктаждыктарга жардам бергениңерге чоң рахмат айтамын. Баардыгыңар ден соолукта болгула. Рахмат. Жакшы иштеп келгиле, өмүрүңөр узун болсун. Бактылуу болгула. Кызылбак коомуга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ошо балдарга рахматымды айтып кетем. Бактылуу болгула. Рахмат, жардамыңарды алдым. Силерге узун өмүр каалаймын. Ошо мага жөнөткөн жардамыңар үчүн, жөнөткөн акчаңар үчүн ыраазычылык билдирем. Ошо балдарым тапканыңар баардыгыңарга өмүрүңөр узун болсун. Мен ушу бактылуу жаштардан болуп максатыңарга жеткиле. Коомунун жаштары Кызылбак атынан сиздерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Себеби сиздер Кызылбак коому ар айында 5 үй бүлөгө жардам берип атат экенсиздер. Кызылбак айылынын тургундарына сиздерге чоң рахмат. Ушинтип дагы Кызылбак айылынан күчтүү акыл эстүү ишкер жаштар чыга берсин. Жардамыңыздарга рахмат. Кызылбак эли ушунчалык сиздерге ыраазы болду. Сиздерге дагы үйүңүздөргө бейпилдик, тынчтык, амандык каалайбыз. Сиздер Кызылбак элин ойлосоңуздар, эч качан жаман болбойт деген да, энди Кудай сиздерди сыйлайт. Сиздер бизди сыйласаңыздар, Кудай сиздерди сыйлайт. Рахмат сиздерге ушундай жардам бергениңиздер үчүн. Колдон келсе биз дагы ушул азык-тулук тамак аштардан өз наркыда берип турганга даярбыз. Салымыңызды кошобуз, өз салымыбызды. Ошол Зигерген үйгө Москвада иштеп жүргөн Кызылбак коомунун жигиттери ошол проектта жардам узатканда, ошону бизге аманат берген, биз сизге берип тапшырып коюп кетебиз азыр. Зигерегеге айтып коебуз, жосом Зигерегенин жолдон Чыгып кетти. Болсо Кызылбак элиге ошол Кызылбулак айылынын Лангер көчөсүдөн боломун. Атым Табар. Şu balдар bizge жардам кылып жөнөткөн акчаларга рахмат. Кызылбулак айылынан şu балдарга бардыгыга узак өмүр тилеймин. Олар дайым ушундай болуп жүрө берсиндер. Акчалары көп болсун. Бардыгынын өмүрү узак болсун. Эсен-аман булар Россиядан иштеп келсин. Бардыгынын өмүрү ям узак болсун.
Rahmat selerge ülkeler. Baktı boğla bardınlar. Esen aman işlep. Cigitler. Oradan günde soğuk başında şunda cadan beslettim. 500 kilo yok. Bu boyunca açar. Bunda sizin emeğinizden varken, adresiniz, kısmınız varken. Hadi ümitten tavap sıram ben sizde bilese talveyle tanımayınca yılgılar mı ki ne? Sen sınavaydın bulasın. İçine bulasın. Yine tanık ettim hayatlarına gibi. Şunda da değil mi? Siz ama ki Kızılbulak'tan varıp işte bir cigitler gidip razılığınızı bildirin. Kegle baldar, hoş gelsinler. Rahmat. Sıcak padarken ak gelsinler. Kızılbak'tan Moskova barış gelsinler. Meni biznemi oradan günde bergen padarkenlerge rahmat. Silerge tapkan tarınganlar bardığı berekeli bolsun. Rahmat şunçalık. Estep oradan. Allah razı olsun. Bala çıkanlar menen bardığlar bereke payızlı bolup, hıntımaklı bolup tapkanlarga bereke bersin. Meni bergenlerge Allah razı olsun. Allah Böyle put toplaşıp ortada. Oradan günde soğuk başında değişik ortada. Tapkanlarga bereke versin. Rahmat versin. Kızılbak'ta işte emekten otan Kızılbak'ın cigitleri Kızılbak kovunu çıkıyor. Bu kovundan Kızılbak boyunca ben gelen bir alalım. 5 sene var, yaran müzik oldu. Kazıklar. Adam sürekli yalan geliyor, verdik. Kızılbak'a geliyor. Siz var mı? Soğuk boyunca mı? Rahmat. Rahmat geliyor. Biraz daha uzun ediyor. Ya Allah'ım şükürler Kızılbak kavminin gerçekliklerine Allah Teala uzun ömür baksın sağlar. Bana şu böyle kızım benden, bana şu kızıma yerden beri başkanları için bunlara çok rahmet etsin. Allah'ım şularga uzun ömür, Allah'ım bu dünyada ahirette kanda yaşlı kamallar olsun. Şu özümüzün cigitlerine nasip kılan olsun. Rahmetike ya Rahman Rahim. Allahu Ekber. Cemaat Kızılbak'tan barıp emgekten otkan Moskova'da жүрген, Rossiyada жүрген Kızılbak'ın cigitleri, Kızılbak'ın yerli. Kovum uyuşturup oşaktan kovum da alırlar. Oşular Orazan'ın günde soğuk olsun dep, kichine oşo Kızılbak boyunca 5 yılga tomagaş жеткизгенде bizge buyurgan. Biz oşo taşırmana targany keldik. Sizlerge amanatı berебиз азыр. Азыр жакшылап дуа бересиздер, сиздерге камерага тартып, ниет коюптур, а? Мынан түшүрө. Çarmıha geldi deseniz de ona gelmeyin. Yüzden yaşmasa Eşkem şette sırayla dedim neyse.
Kardeş ne? Şamurka destek ediniz. Yeki olsa. Yeki olsa. Öyle otur 55 getir. Aksularda gavlun sap gelsin, baldarda yaxşı yolu koysun. Bulardan yüzge besin, minde besin bularlı kayan. Jardamları aldım. Rahmat. 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 Umru olarak tinç kalacak. Öyle yaxşı. Tuğan gel. Zaten gel suyunu oturalım. Yaxşı. Hemen açalım sana. Yaxşı. Açık ver. Anlaysam. Tüzük. Kadar karşı gör. Ha, anlaysam. Oturalım. Üzgün.